Hama ritwa njitagwo Cyrus Mugambi ni tukoretwo na kieha kingi muno tondu ni turona andu guku magatemanga kindu giothe kiria marakora thiini wa mugunda ucio tugakirigwa atiriri niki maroria indo citu mutu wakwa ndi handeire kuma ndi mwanake ciana ciakwa ire ya matunda woka wathukio na muthenya umwe ni mundu niki kiratuma tuhitirio mahitia mau mo tukaiyu indo nyingi muno tukarigwa atiriri thirikari haha maguru meri tu maritwa makwa njitwa Emmanuel Mwangangi ndi muikari wa guku kuma nderia ndogire wonde na miaka ta 45 ona ringi ni uraigwa thaa thita cia utuko kuu kwina andu maroka kuu ukaigwa magikinyanga kuu au magaroko na andu acio ni marora tungienda thirikari ingirire maritwa njitagwo Mathangi makite muno twina kimako kia ngoro tondu ringi turakoma maitho menja tondu ni turokirwo tuku makoka kwambiriria gutuhura riu kimako gitu ni kiu kia riu tugukika atia nikio riu ni ndiramaka na ngakiuria riu turoragwo ni undu wake kwa njitagwo Christine Ciengo na mitiri yatemwo ni miti 30 na niyo yatemwo ni andu aria moka matema na ni saiti ya ni tuzeme ni milioni 1 icio ciothe nicio ciatemwo na riu ndiraririra thirikari nigethe tuteithie mkubwa wa majeshi hata kama ni nani yeyote mwenye anaweza tuokoa kutoka within the area. Tuko watu zaidi ya 3800 people boma zenye ziko hapa kwa ground 3 minutes zenye zimepita tukiinterview na tukiwa hapa kwa ground hapa wanatupiga na mawe saa hii hata ni kwenda tunaenda sababu tunaongopa wanaweza kuja na mishale na wamepiga watu wa India